ana na de obodi asema kwotena se ye betu maka so social media eto lumba wuye una ho sha ase o social media first wa obi onu to ka se akoso se wa na onim no na ye nya no na otu ko akose kwa no odi lumba duru aba na wonu no bebre wa buchire a se be saka lumba ja akoso se wa kra babo wa mane na ba ko no wote ne wunim no na mo ba ko ye o investigation to na di ka go de busu asem e ba to social media sem bebre akokoso ama court case aba ama injunction so ko buy ma ya 20 billion we se bi aba yi akewie ne kan papam na so we abusu pani pa aka after yewie sa case ne ma akwase ko ye wa yie no le papam a ka ba twentwen so kubi se bi ko pani fo abusu mo ma nyi cheo okay te abusu pani nye age ne de ma okay ye de o ma abusu pani se o di nka bom nansa aye timi di woni nkrama abusu pani bi wo kwa se butimi nya se obi man so kwa na otimi ba be jana di chiachi be defend ye ka abusu pani a enye age eye tumi ye de ma o se o di abusu an nka bom eba pada papa we di si ye die adabraka abusu pani bu sa se ade a wo ye nti abusu yi pa na o ya agere up and now nipa no we immediate family eye nua pani a e ja chire de ma no enim de ti ku nipa no baby ya de da no baby ya ko si no na fo yi o mani wo sa asem wo mama china nya busuani yo ta so sa kan ni ma me ne be di hima ni ma me ne bi hima o na obi onye busuani ni mo da do di ma ni yi e do onye moja ho na yo moja onye fo so na yo moja do moja na o twiti ni se o moja na o twiti ni nua ba se na no mo ko nua ba ba so fa e ma me ko de cheja wo die ni papa mama be poma o court na mo wo die ni papa na de ese de wo se ma be poma no mo pressure pade de akwa abontre e da pade ko de ko sase wansen ma be poma mo so ya abontre odi mi la mo so ma ya abontre ba wo de wo primo ododo ni papa she be oluma wo se ka se mo ko mo se mo ye manager na sia no ska de ama mo no papa she be onya mo wansi dipo na be busa busa pani se wo de disi akona so if you listen omo so onya busa for nyo ma de disi akona I don't money sin so aka so onya busa for the man family so ila fi aklamo we la fi di se wa we la fi na mi to yemu we la fi ayi sie dodo mi eni se ana me saka de ko so wa an ko so ko bolu manko he was a introduction no ma nyume ayi usoka no pa mi say introduction no was akosia se wa as the boys to my friends okay yeah no say that woman loves you yeah no woman so I love you too I was akosia se wa boys okay they should get it clear wow they say chat work am say we say a children of future video na kosa sa wa the ball carry nyina sa organize crew no na kwa ball no na odi lumba chi there's also inside the video wow lumba na bodon ni nyuma e hiti the Africa na ko da so jinwo loyalties oh UN children of future o sa kosa sa wa who organize the video as abo video look as presented whole video no mu right that was your former church obia e mo bia kwaba e de baba Grace TV so this is twedi ampo pantom obia ho ye once again ya say shia e shia say ina enim titiri pansem a agentra wa ye man Ghana mu ha ye that lumba e watching sense na ade echi ade esa no Ghana man na etini soro nya basa na ye nim sense bebe na be bom ebi ne anu mu ade shia busu o pa koso e ba bonte be ka say o mu tu busu apani no ma na o twum ye afia busu apani so aba bonte abe ya no so obi antimi ntuno ane mu nsem bebe an wakakra na ko resi busu afo no o mu nye na de hye sebi ane mu nsem bebe and so wa busu apani na justify the entia or the injunction to celebration of life abekoso ewo enkran no amene wa church nsem bebe and then also papa shi ewo enkran odijumadi bi ya say obompa aboa se be nyankopon be ya adom ma me akoso asewa ebedi nkunu nsem bebe na akoso na nyame adom akwasi obibini asante ko de she konkron abanya apon na dia akobọ jini tata nyano we na se ya ni be twempo na fe yetie de ono so eka e dia afa on se nipa ba ko asem we ba ye abire bia oba bonte be chena dwon ho na o se on dia o ye mamponi o nim ensem ahase kakra
abe bi o dia desua no bre na o ha na kwa ba wa kwa ebusua ni anesa e ma me akofia se wa ne ban ne prekope me ma na kwa ba na afia te wase na e twento won senior me chia wa yeah bro yeah na say point of correction ma me akofia se wa enya ne ba no me okay me your unofficial husband okay there's a crew no na no kwa dey say me ti say ta mo ba ga na ko na no ho efe no ama for proposals ko akoye more okay it's a night reach na ka night reach be careful okay obi anya wo say no proposal okay ta mo ba na man for huru say kasomu me na me declare first okay and na me na worry na person worry so no okay nya in a sexual way okay or last way but you can beauty in the heart beauty in the mind I say no virtuous woman okay a woman wa komapa e de man dipa obo dipa jina pempenso okay ti e fe beauty in the heart and am me hwe okay ti no sa no man fa na sex emblem okay na mo miso me kosom na tua ne ka o de o se bia nka lumba ai nyamra nyama no me ko ya ka no say ma som me ma no first time be ma bi so ko wale oba no wasom no okay obi ne e run some mo en some was na dorso bebre na yen hya se bi de see na no ya pakoso adehia busua yo on ba bonte be ka se on betu abusua pani ama mpo sada no nanom ye nanom ma mpanyi fo ba inde no mo crash snap na ade ni no so on be ya ma metu no but then e ko ba se mpanyi fo se on ma abusua pani na otwemienu on ma kire be bi o see that dumba na on me yinsem bia na for one sense what to the account na abusua pani so ba bonte abekasa ya ne nsem o kan se o no omo ntimi nturo obi antimi nturo na de omo ye ne e tobeto bia enko ba bia osanso kra kase bia chim se omo nya na de hye na wakantam kwa ne de mpese bekum ba wakantam de ato no so nya de hye nti je say you would rather sem na no mpese omo ba bia esi da dunu ba omo ba yie no sanse wa ma yie obo de hu ba bia esi da dunu ba sem bebre na busia kwanya kam se watibi na de nti a odi njan hya koto yesu won kan wa kire mo say that dunu ba ye no mi ba ko won kan e odo broni won kan ti ko ba say celebration of life you almost some kind of kind that number here ba ko ya e le keto ase busa pa nika do boni tifie no say the media bi koso na wa nko bi a na ebe ha dwen sa de na me ye mi kunu ye le dwumadie na mantimi anko bi ti ni na ka obi to di junction akoto so se court enti ase e fa ma na nsem na dosu enti o ni se wadi bi achia edi kan metria otiefo ni wahwefo okay na me di ni die ni bua mo mu nyina okay makare sa asem abai me magwe na me be kire okay no chese me nya sa che obia to ni me nya agwe na wo share comment section wase a ya ma nya atim didi okay se me kasa kwa didi atem da ne mum kire wagene e bia we bi ka o kan si ya ke do to aso mu ana no so me chese se mo ma me koso ase wa fa e no chese asem bi ba na entwa ya o so me timi kire magwe okay nti na me di ne o si wa ma sa to aso se ahwefo mu tie e bu otim ka se obi abusuo mo asem ana waje ata woni ase ene ya meso meka to se meso mo se omo musu busuo mu enwom omo busuo ni enwom ko as long as am bolu mayum ne ko ade okay ma be shareholder okay of Luma Life nti mo mo kwan se metimi kire magene e fa esisi bia e koso okay it's all ka se me se menka me masem okay na ye obi asem obi abusuo masem dia ofia na obo busuo mu nyom as long as our body panel you be part take of you to o mresa so kire wagene okay te me dey no see dey na meba edi kan abusua pani ensemo a e kosi na am say it's long overdue a check round do sa kosi se aye ba abusua pani wona bibia bi gina so na di gina so no edi kan say se mansum bia o a wona obekora kora so kora ni penachi obekora kwa nipa na chi wo manso bi a wo se wo yiri no mienu so yiri miensa se de mado do ye sei wona obekora kwa ni nyina awie ansa na oba abusua no se abusua no ebinim bi wo manso ebinim ni bi nkasa sika bi akodi binim ho ebi aye bi ba mire bi nsensem bi sisi ni nyina no abusua na bepa ni nyina pomasi bre asa na oni ma ofie atenase na de aye ni wo hyehyeye ato manim udi je to manim obema mu date aye be yiye ana otweda no be hia obema mu date be yiye ansa na omo so akoba abekere omanwe omo be frefre busua na ka ni nyina awu se bi a date na wahye no se be bo abusua ni nyina bi wa bochire ebi didwa ebi okwanso
ni nyina abusua ni nyina ba be wi ansa na date ko ya jatu na we dem se ni nyina ankoba ne saa edi ka de nti ankoba ne saa ne se tama ye lumba toyi e shase na de me de ka kwa shase ze busua pe ni na no be ka se social media ana na de obodi asema kwotena se ye betu maka so social media eto lumba wuye una o shase o social media first nia mi nipa bubro kosua edi kan eko interview ama o kan se onni da de lumba busua pani ba akopɛ die ni ho na abusua pani ko confuse da lumba busua pani ba akopɛ bi wachi obi ni ho ana o sai instigate se yebusa akwese aba ma no mienu wa obi onu to ka se akosua se wa na onim no na yinya no na otuo kwa okase kwa odi lumba duru aba na unua no bebre wa bochire a se ka lumba gya akosua se wa kra babo wa mane na ba ko no te ne unim no ne mo ba ko ye investigation to na di ka go de busu asem e ba to social media eno nkoda ensem bebre akokoso ama court case aba ama injunction so ko ba ma ya 20 billion wo se bi aba yi akewie ne kan papam na so wo yabusu pani pa aka after yewie sa case ne ma akwase ko ye wa yie no le papamu a ka ba twentwen so na die atoto sima wa busu ne mu nyina no ebusu busu ye ayi a busu pani wo take decision wi a obi a wo busu ne bi ade ndom ba wo ene ebusu o kasa bi se ayi di nkabo buba tete ne kwa ne na nom ya wo ese ne nkwa asore no ayi tam ne ne tisa asore for that time no obi anka bi abeka bobo obi na da ho sisi fiase nyina wie ansa ne yakora de mfuru so achi so no obi wasem ode ka obi a de bibia beba ansa ne se de ko dim ka se manso ho na wo ye yi kwa na busu ne yi na bunyina bihia bo na ewi ka so bi ko fa nso ma no twema nso to onko obi ko fa akonyamla ono twema nso to onko what I say obi first kebi mrani of from fast or no twema nso to ma but e kam nyina bo mo be ko abusu ne be tire ti abusu no penyi e ko bi se bi ko ambeni fo abusu no mo manyi cheo okay te abusu penyi nye age ne de ma okay ye de o ma abusu penyi se o di nka bom nansa aye timi di woni nkura ma abusu penyi bi wo kwa se utimi nya se obi man so kwa na otimi ba be jana di chiachi be defend ka abusu penyi a enye age eye tumi ye de ma o se odi abusu ne nka bom eba but papa we de si ye de adabraka enyina ehu o sate de titiem no buy from man ne mienu ntam e ma esi ewi achem ko hia kwa na ofre akoso oloboni no asokonofo bla 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 ewi achire kwa no o sa be kan se de akoso sa wadi beba bro hia no mu a se ne mantra kata no a esa ko court kwa na kan ebusu pani papa ko court wie na e dikro mienu so mienu nyina nko ikuna no o sa be kan sa akoso sa wa mepa wa chawansa that's what take decision be that ama ko so se wona hu etu woni kan ate be ma na wo wu no busu ne na wo wu na busuafo ntem what yere ntem ana wo go hide do pe ko yes ayi etu ayi na wo ye no de asa wodi kan aman kabo mama after ye so ebu akonta don fan kabo mama no hwan na ko bu akonta ya kire os enka wo man na mu na mo hiem am bu akonta ye de mu acheche ntifa bi ma eti sabe me na se po ana wantwi bi okay ewo abusuani ntan no wantimi anka asam na anka momu a ayi ne ko ni kwasa ka oye in the first place because the buy ne kwasa de say hunu kwa amana say hunu kwa say immediate family na papa na wawu no abo mu ni oni nyum ni nyina mu no omu nyina wo do mu twema so mu abayi so apart from Faustina pe na no ka se bi se mama gina bi ofie wa enye no person de she gina bi a oni mama ko chase wada ko chase as ye kama gina lu made ne ball no e amesai nua mama gina jemfi gina jemfi amesai nua ofie obi a gina ya wo boni din a kasa ko chase da da fu oni fie ho as wo boni din because of okay so shape yeah oh no yeah oba se na mbo okay dem be chese
the case because one akɔfa problem wey na aba no way ade a wo ye abusuapani bu sound say ade a wo ye ntebusuan yi pa no ya agere up and now nipa no we immediate family eye nuapani a eja chire de ma no enim de ntie ku nipa no baby aye de da no baby akosie no na for you many was asem we ho ana mo take size of odobro ni akosia sewa but ye ka abusua na asem ne ye ka kanye akosma me akosua sewa na asem ame odobro na asem ye nhwa asem abo asem da wono Ghana for the moon na for se wo ne to wa gabe wo de okay odi siewu abusua pani pe o afa cruise bi e ka no a o mo no lumba mo mudi ko onwum ena kwa se mebusa sa Ebenezer ne ada bebo no mebusa o se o mo mu lumba boda o se ne bia na o mo abusua de ya eh fa no mu hu o mo how long okay did you even mention their name in their songs did you even recognize them so we say bia abusua kwenti park e bo ndi wonyu ba bia nyum na lumba kwa onwum do se bi ni mabusua pani mi da do ya ni mabusua pani mi da do wo me ade ba ko pedi eminim se mama lumba ya ko so amene udo idi ense sanda minya dai minya o se minim abusua pani mpo minim mpo e ji 20 years kwa na netwe manso isa manso go de manso go amunya kansi wieye ana outside na abusua fo asa be twe manso ndi interest be na wo lumba ye mu a utimi ya se se be de ko sa mra mu wi am de ba wi ma masai was na juma assignment ni say na so bi be ye ni bi wo ba bi o e ma ni mienu be ye o ba bi o de fa wo frame a me pa me nya ho ameba na fe de ko ba ne say ana fe de go for bi so mo celebration of life dia wa ko ba so de jeje ko so na me ka wa kire mu say aka na mo be celebration of life no that lumba here back that's what do one what the ko ba celebration of life ko so that lumba here o do ni de ele ke to asa yo kan no eni wo do ba na ye yo kun ade no wa ho to bia na waka sa me pa ye bi kwa dem so ya mfrem ya won se ba say ha adwen ti ni gwa se ti na na ko ba sa so de ya she ko to so opem se o mbe siesie o mu na ntem asem na afede o ye obeti amokwan mama me kan in authority in authority abuja pen sai dance wi nyina no ko no ni mu kriu bia o ya ko to no aya ini nyina abuja pen aye no pani bia sabe se odue matemate yo matemante o ye due matemante no ye matemate lese ne basa na se o kasa de tia na dabi se matemate ne chese ye ka matemante a uti asem kwa na obonya guso okay we pani lese o ti o mu na ne muso I started with like this door ya so afia so azinega and I started here they say you be saman kofo bi no correct it abuso pani kwa we keje case o it me catch us studio say abuso pani times will come and a prophecy a prediction okay a time ko on afia so azinega major issue sir because abuso pani big man like you etima ye we lumba ye tantante wo wie wo da so bo afia so azinega we di e da se ah say na yo e da se e wie etie no issue bi e bebe bia no na pushima no e bae no ka Japani nim bibi e fa ni janshi bia wo sa we no wo afia so asinega e na instigate no e incite no everybody knows for say the first was that team chair busu Japani dia won ye no so oh dabi o team chair dia won ye but obetimi a chair na agra ma wo abusu Japani na obegene se de ni pa kan me ko fa ba dia asem ba na emfa asem ba say your incitement o your peer pressure group yeah no correct I know bo abusu mu abu ko bi matete no kwa no na o kuro mu na wo ye no ma bi na ntwa ye o man no mu a sabe say ti twa osu ko e ma o tena mu a o di baba society asua o onye good example onye good example ye nyina enim say the saga ya sabe enu magu ase o Ghana wiase nyina ntena bia o pese obi a wo top bia o na sem takara ma oso na fia so singa oso woni magu ase ne be oh dabi ya mo menye real ye kwa na sabe ba ye kwa na otimi ya na ko fa o tu fast ba ye wo di atem asantefo nyina gwa wo di atem udi atem se enkurasefo tama sabe na ye ma ohene yere be sese du ko abutiri me bi wo ba di ye nyina atem eye kwa ma sabe e ma bi kwa ka tia me sabe sam ko ba yo ka the same thing e mi bi kwa ka tia me e bitia na so buso pe ni wotime papulu ba ye ko je ba bi abosa ma ni we edin abo na baso adwuma be na ye ma awo adwuma ye ma so de ko sese wa be gina wa no odi na tem de sabe the private part of budi na tem na wo se wo ya lumba busuani ampa the first of the ye chia first ko sese wa ka bobo na baso wo ya buso pe ni papa edina ni sabe na ka lumba no tiasia ko sese a first of the go betima ka sese ba ja ko sese wa
that number ma kwan sa ho akosia se wa eni da dunu ma na wo tie no nyum se ma oka eti abusuapani de sabi wa fairly totally agofo support no ago ise omabusuapani enye sia omabusuam no wu obu abusuapani ko no nya omayesi a na won tete obo ntem won tete abusuani ntem abusuapani sabi what take side am ye no wakotra krani ba ko a sabi yan kan sem kwa nwie ya se wakotra ba fie na na we see visitors o se na bia on se krani dia hu be nya se mpanyifo be wo nche o hu bi da mamre kwa so se ye mampanyifo ene kotra krani nchan chichi ni re o se bia on tene nchan o be e kwa na krani tie e do ti na kotra afi na na we see visitors ewi eche kwa no krani tie yi ase na wo free police na uti fita kuneku uti fita ka nam ka wo mura utirim atiase wo mura utirim na nam eti awusuro okay eti abusuapende from day one na me kase mi na atie for hwame okay mabo dobro ni nkofo bi abaso ni dia ka che me omo ya aduma ni se aduma omo ye pa ni se odobro ni numba wuye numba fa na nkofie fa na nche busuani bia it's not called a zero. Obisofo ni nyina kusa sawafa. They sit down and work. What's this yawara? Enemies. Yawara ro him obisofo ni ko bi. Oso sino ma me ya ba. Obisofo no ko bi. Ma for sino for school. Ma for sino bitin be di adanse. That no ya be wan. And that time what the car can match mu da. Because am. Journalist. Na mo me anya fe. Say na ye fa obisofo ni so omlai. Yes o say the car say. Where excuse? But also kasa oso no mo twen o mo so be ba na ho fi. Why? I want to see what obisofo ni. Yeah, so I want to see the obisofo. No, where your excuse? For sinna, demo, we see around ya, demo, you declare case in here, you be here with the week in there. What's all about here? I told you any issue, the league, who the who was going to reach him to water. Mwakasa. It's almost there. According to Bia. Yes, I. So they have to work harder. Any means necessary to get somebody to be on their side. And that's why they work on Obusuapani. What's over because Bia and you are paying kwa na wo site. Why Ebenezer ya kuna say so. Ebenezer Abusiano papa baby. You know 2 before the year you know 2 before year. Okay. Before the fact kokwaje akwabe ko di na dom. Okay. I dey to Obusuapani want me uncle visit immediate family for the mama me di. But the immediate family na nkasa even obo trase a obo ka say akosa sawa na luma wado wanya no obusuafo no mo te akwayi Obusuapani ki that's what I'm kind akosa sawa pe no de enim no okay everybody say no mo ina ten against akosa sawa it's the working system wow enti de wi yiro tim sa ko ofie ko tran ne nchen no enti won be maka obi aso say no kre they work harder because even I first was nigga kwa make kana say they want no sha ase e ba say rose gold nipa bi eko ka say I first was nigga buy the kan so rose gold so what you want so ma me ko sha so mo ni bra wa bre ko sha so onye mobo me kai pa e ba ni say okay after we no wo djuma so wo ye enti paremfo no age ye no o se na wontimi kan sa I no kre na say am me fa no kre tutu waje paremfo enti paremfo no wo djuma no wo ye na djuma wo ye djuma pa so because obi atimi ka asem tia no ye kama omo dire to form still obasa so dey be before aka ko waje adwuma ye because what me I dey na utimi sebe e support ma me ko say na utimi a little I said quick straight no am tight the balance demo I dey party we utimi di pere nim o tuni pere di chef nyina for the kasongo they so disgusting yeah same and I don't know Obusuapani so I don't say mama ko sia ko do nim na o say ordinary duro kwanya etimi nya quick turning so no so for investigation the investigation now here mama ko sia so oni eja no enya no wa kwa kan ya bochefo nyansa bibia ni we chese eja no it is also odobro ni aware na ye court ye hu say entesa pictures and videos o mo de ba nyina show say e fake was say so court did to say aware na no kwa de unu just agosi yes akobe so ko di adanse I allege Mr. Boatin so. Odoboni enu aba kunu. Ya obedi adan. Jagunta prince wa nya gunta sekan.
Say hear the obeji. I want to hear the obeji. Eh, you ask wait mo. Emu ya. And then now just so akonta prince na nkoso bi dia dance am. Ah, Obi a so bi o ho bi. Kasa ya na ho den ma no. E bia na obi o ho. But obigina court to answer the pressure na e bi o ntimi kasa ti na ma ko fa ni ni ah, when it comes to issues like this, okay. issues dedicated like this. Bro, kasa say. Okay. Kasa say na FM says no mtiji onya kasa no kasa. Emu ya. Nti no, ye meka say abusuapani de. Sabe abusuapani we de. On se fata no abusuapani. What's one I abusuapani na ba? Ah, obi o ya abusuapani no ba kan, o ma ye bebre adi, list bebre aba, je we nko antino mo di gina so ne say body tu no. Okay. Omo so buy o di papa mu abusuapani sa be si ne. Okay. And omo say ye bebre su kwa de da ho. Why do you have so interest in this? What is that boy has go waka? Why so do what na what is egusi? Kofi what is abusuapani aka 170? Why lumba? Domo kan say lumba ye nipa de. Obeji ni chain. Abusuani bi de ba no che so nipa che abusuafo ni nyina. Omo allegation ba go so on reason say efa that lumba senka a year ho plan bibia no wa involve omo. Che say oni busuani bi ni nkomo nsi nkonya so ye dey afan che say ono an ye na de nyina say dey city. Ska bo busuan bo wa amane ye. Okay. Ana me ka say unse be di kana chechim say ye ba na say busuapani unso be ye ya. Si ye nka busuani momu. Esiesie busuani ntem. En kwa nipa no wona chi ye nya yie. E man so da wa ye nya yie o. Okay. Man so da wa ye nya yie. Na say ka court ko bu asa Friday no ya nka de chime da mo ye ka busuapani ntwen. Chai, Pasa no so aboka 2 million Ghana cedis. ka be no wa bo ka ne yetimi nya yie ntika no. Ye yie se ye yie ne ebuka. Okay. Ye yetimi yie kwa meka ba. E ka ba ye ko pembo se de betua ka. Why is it be asadance na amanfo omo e be ba kumase a omo bedu obi o wa ye de obi be awia Me busa no ye omo fi so mbeba na ne bae. so de yasem Ye ni pano. There's agenda. Hitting secret bi shawa. I was say one day Nyankopon mani pi. hidden secret ben. The fast so be my wuyi. Na no bring poma kwa de press news by. Say if you were yes and ka obepe. Ohwe ne body no. Yeah. I'm so penny the abeto say mo bia si o bele. So court on issue figure so say there be yesem e ma kwan. E no o su hu the abeto. Ba bia say on the beto kuma si me de da ni. Nobody knows. E dey the cool no, nobody knows. Ba bia sie no asset now. The immediate family bia no ni. Abusani bia no ni. Just me nya rem. I say na no some come ba ma bi so e wa na just o that no be kasa fan mo chese o da ni fie won kan ba wan che fikro mu e ma o se abusia fon ko anda abusia pani enye etu bia anti ko pa se abusia pani ba ma so won kwa chemo bi esielu ba abusia pani ka se won on chere o mu a e ma obi antwe ase ni twa o mu nya mo hu de bi si achi e na se ko ba se abusia pani so ba no ka se okay me ba ko chemo do mo ko chemo sa na mi sielu ba e ma obi anya abusia pani nko anya sa bebre na abewu sabio sa na se man ko no ba ya ma na no so kai Whatever. Say no class on metima ka say no credit ah. It has been long overdue because sumai na samai bu wi ase a o se belumba bare sankwa keka no na especially baby a quite fast wo de wi say no crese no obi a de cool no e tu be se bi anya obi intention accidentally to happen maybe I bit my cover up and I said bia baby I did that is the no one pon the beto na obusuapani kwa be ka say o ye won say o wa say ni na no afi ewi eche na ka say wo ni ono asa be change one ka say wo o ka say na dia wish wish e ma e ko board tape yi ba e mi hu so ka say o du ko su da bi no ye ne kata ye ne wo obusuapani wa gufu be 1,000 times wa yewe 1,000 times bona no wa be ka say o ye wi a obi ba bo ye fufuro o de we fa o afere de ma fe na o de nyanse beto obi celebration ana boni nya we ntina ma o de nyanse odo boni nya we a me ba o ka say ma ni mienu do obi abeye bia no obi abetima ye ni de okay that's what he said ana we so kwa de nya ko say wa na so o ye bibi e ya busu immediate family ana mo so celebration of life na bi buso and I'm not saying kwan nipa wo be na yie una ayo toka na obi so be bi so penu ma legacy yie to adia allow it na kan so ma and so nya media attention so why what is your problem
Eji odiane. Eto nkwa so na so. Okay. Esa wa ho fe. Eji o color. What is your problem with this? Obi eni ye ore ho. Why you Abelanche with Tupac movement. Yeah. Why you want to Lumba movement? One like Lumba legacy. Na mi busaga na for say wo betimi a celebrate Lumba. Abedi Lumba legacy amuso obi say Lumba legacy wo da akosu asewa. Enyo me na baba legacy na say. Okay. So the nyuma bia obobia. Eso to do has the wo. Enyo me na baba that's what they yaka. Can you ever even from the beginning yaka control. Can you ever celebrate Lumba as Obedi Lumba legacy without Akosia Sewa approval? Wow. It's impossible. Mama no yen nipa bi asek mama yen nipa bi o no giant woman bi na no fa bi no. These people would never disrespect this woman like this. You shall ehwe nipa adwene ni akoma mu do ahofe o. Enye ni so ahofe. Me na me catch us ka mama we. Ese wo obi a wo ye no ho muade bi. Me na ni edin bi. Me man ni ba bi a akade o mitima ya tia ma no. Is a mama that didn't na ekosa. I also be celebrating Lumba life. And now be Lumba legacy. I will bet my Lumba legacy with that Akosia Sewa. And you may not be good legacy. Oba ko ye de tiana. But say ye na say abranti bi an autonomy life ban. Mamu refi Akosia Sewa da no do oyi mama Akosia Sewa di. That's what I'm saying. Mamu refi do do oyi. That's what I'm saying to make us say because Lumba so mama na isa man twen mamu ye machi. O se mama ma ye cheese. Me wo cheese sa. Ka be dia ro no se mamu ye fi Akosia Sewa da sa. Na you confirm bi si che djuma bi. Okay. And I make kind of here. There's some people be 100%. I didn't go see a good deal of new side. Now, I'm young some of the baby Lumba legacy. Na Lumba 1 year Lumba will no more celebrity Lumba. No they are baby or more status. But Lumba or call fans. Oh yeah. And I got on my they go fake. Omo yam do boni pizza but to no the die hard fans. Logo abesha. You people are being fake. Die hard and young men am the feed him. That hard was formed when Odoboni was not around. Oh, I check because Coach Jamasi, the whole Ghana. I want to see that Lumba fans. Now, I'm just saying, Nasan. It's fake, you know, number 2. Everything about that girl over Yaman. Open some Yam Katano, maybe so. No, maybe you call home the fish of Media or moving more interest you are more fighting for. I see that people, they're being fake because who fighting Lumba legacy? No one be Lumba legacy without Akosia Sewa. Wow. You are being fake. It's Akosia Sewa. The Poma, would I even be Poma? That Lumba near Bapping. Would I even be Poma? Would I even Mela? Would I know for Boku? Would I meet Margina? All these people name has been written in this music. One for Sina for Sumo. For Sina without for Sina for Su. So you be on the altar, which channel? Or so don't declare that one kind. Okay. I actions in you. And the end you was Ubaka deny. Without them, can you say what chances I would do Lumba 1 year? Now be the Lumba legacy. No go for Odoboni abetinum. No one just uncle for you. I say Odoboni Kobe what say when you bomb din now so near my Akosia. Where did he started from? So he started. The legacy will be started to write as a book. And the ni hini na man ye o. Prepare. Eh nyina fa mo I be. I say. Okay. Tu be tu the ni hini no me dey be jina pempem. Wo ti ase na bu abo. And omo ka sem se go for bi se o sell Lumba legacy etisa. But the idea that one fan don fit up. No correct. And then fret on. Then me ka sem bi. Okay. And he say there's never been any celebrity, any popular man be who we are here. Or showcasing man miensa to public say we no moment here who ye when you so vida. That's to be. What is it? Be a bema. Yeah. O so ye bema. Okay. You also for baba kuna netia. E ma sebe. And in the pakwa no in every situation there's competition. Okay. Oduma wo ye obi compete o. Enti ma so be shame ma hu bia na a competition. Enti be ma no we are popular eni nyina hwe. Wo a wasam nkoye private life yi mu. Wow. Edu showcase ma mienu. Ana me inside o mo kire se ma say na no mo tia. Whenever you're not there, expect say there will be a confusion. Wow. Remember example. Yeah, Nia Shatawale. Okay. Cross said the Sunday. People think very controversial. People think say we're not responsible. Shatawale actually Obama ko pay actually for all the time. Satamichi. Or this Satamichi try.
Ofo ba bi ankyere bi. Ano nko a michina no. Oni si bichi wie ye no kofa manle. On Somali nko a. Sa akode opon say e koye say rumors even even next bi na say bae. Ano kwa se dey no na ni ko kire ye. Eno kwa ye sa akode wo fe fa no. Eno kwa do. Only Tracy we know. Yeah. Kodantwi only Rocky we know. Amachi de only my Mary we know. Yeah. But I don't the day what yeah papa no just say I'm not trying to me judge no. Yeah. No, I'm not trying to me judge no. Eh ade aye e dey futu e betima to me. Yeah, so you're taking lessons. You taking lessons. Okay. But o kan me nyum yankofo denti no. E na nkofo be mpese be hu ba bi wato sini kakra. E bi kwa na nya na nia. It could be anything. It could be something in the because in the near man, Papa would never ever neglected Akosia Sewa. After on the same platform now, we just solo. Our Casa Akosia Sewa, it's me more drone than that platform now. We just was I feel Dubunia or more of a mountain. But the other two could feel the panel, or Dubunia Casa Cosmo, Tim Pogo, the team. And some of my men outside declare outside the news so it's important to him. It's a case of drama out of Gamasi. What's a Gamasi? A Gamasi is what your mind. It's a kind of war, a big class of a Cosa, I can call I know Dobuni, a big planner, or the Bakusia baby. I'm not able to pop a small man. And if you don't to be a Cosa, so I any man, maybe I do a corner bubble baby. But all by now, over showcase home, you know. Home, you know about yet. Rivals, what's your momentum? What your mind? Wow. To come to community, Dominion Sakobeka, my baby. And no swa, a go ni Modobuni, and you also go Dobuni Makosawa. And I always call all quarters of one side, yes, she be say. If you are my way, actually. But what's showcasing two people? Can't even your own Bible, Tell me something. A jar is a nibakudi, but it's in anybody, she didn't see. The strength cuts. It's trying to see you to go. All of the Solomon bears up with a new background. I also confirm my baby and market away. I don't know if I celebrated the only one chance to inform my baby. Why be mention a band? Nana Brown. Or just celebrated. Oh, celebrate. Imagine a number of Brown of my baby. How would people say? As I see this is ma. Okay. Nana Brown, the member panel. It was also pay my baby's way. In your baby car with Solomon bears up, Solomon agree design. Now no matter if you are presented, you know, frame no can I say, you must support the process and I can look for Mama and Chessa. What my for money be brave? But the more be a yannick level. Okay. But now for the trust statement, you know, say, do maybe quano, and my wife will be the maid and my own crew. Now, say what conditions, situations, and limits. Okay. Yeah, on contrary, yes. Tell me. But when the woman acquires a crown person, did the chance here no? So the man never people never to a crown for. So no, on that form, you appear to me, kind. On that form, maybe a man in a crown friend. Because I see you be man call. But when you cause so fight here, I bet that confusion. Tintin and last court case, in case where we are to talk with your penny no. That court issue never, we don't know say. Okay, bouquet in the cream to moi. I'm not going to say someone else good debut. The good debut, and what will be the fate of this girl? Nobody. She's not a girl, she's a woman. Oh, meet me, I want to meet my friend, girl. Wow. I mean, meet me, I want to. And you want me? What for 3 years? Wow. Nakola, meet me, I want to meet my friend, girl. Okay. That's right. No, ma. Okay. I just say, meet my friend, girl. Meet my kind of several times. I don't hate her, but I hate the tie by Trasem. The knee now, old, you know. I go for me to say the children who push you because of what? What's your cause of a prayer Japadie? Never Japadie. What's our prayer Japadie? Master Sano, or by pray and Napadie. And na swap an idea and obey an idea. Yes, one happen. Maybe I John and pray. I don't Guardian or pray. I don't solely, I was because I'm going to say. That's a cause I went to your say, cast a Luma Mobra. What I can do Luma Mobra. Who could have a talent? My talent in the period, because that's a lot. Now you are made that Lumba, young Papa, and I are reaching from you. Yeah, someone can occur the same thing. You're the assassin now, and I was just around much this cabba. Yes, I'm for toy. Mr. Yao, let me show. Yeah. Who are you, my pa? My boy, who about you, man? Now they know Miss Sui. Oh, Miss Suya, what the interview I cried. Yes. We say, you must see you must see Katia. Now you must see by Lumba, and there you might be in Anaka.
ma yakọ sha se wa ye ni na o enti fu se sa luma that time bia o beta Ghana o yare dukan o Germany akosa se wa go ni mi Ghana ano ne tra wa nyare da na o ja akosa se akosa so anyare da ana bema bi gine se bema bi o bi young boys yo mo so wa so kakra se o bema de o yare de tu ji so ba yare da o bo bra pa na wa bo bra pa so a o yare da wa wa mo bra pa se luma o yare da wa o ba bi en o betena wo wa so trim ti wona bo bra na ma bu sa se ma do se no mo yare kwa da wa me ma so tena wo o ba yare da wa be ma ko pe ma foro no boda ba be ma yare da wa do so o ba ni ntan titi ni bi ma no sabio musa se o ba kwa ya o ba anyim na onyim na no ho sebe no ye tan kakra e ma do se ni tena ho o wie kwa na o yili wunza e ma do se bitima twen o mro no ba foro na it's a conscious of case mu ma ye said ye o kwan said o yiru ba ye no ye right akaye nyum na ye da mo yen kasa nyum na nyum na kasa bebre o mu kwa na ono akwa de cancel my address ye e mai mu nsole se my address da o address ye it is a ntwaye because one has set the two of them it is some case obi say lumba legacy that be ade bi da no fan to efri to it's a conscious one me kan ne a conscious one have never been anywhere talk any evil about lumba na mo kasa conscious one pe kasa no say go ba out na dia it is nyakobo na employ people what a conscious supposed to do to say is what they are doing now nyamena na kan pe bi akoma yes like me okay me nya ka prebi for conscious me pe ka prebi so say me nya e just a call o to ko nyame nkum me nyame fo mo nkoma o oni bie yakopon na pra no it's no more legal wife for you study amon taki obi a come na me taki kusa se wa yeah what taki ma me dey omo they will come after you they've never come after anybody on taki kusa se wa and omo fish out won so obi so shekire ya they will come after you e ta kusa se wa dey mu life man no mu face team legal wife for mo say what dey sheshe e do what dey sheshe dey no mo pattern dey at the quest free people started attacking and insulting the Kusa Sawa. Nibwa. Free 3 years away. He started it. A Koyama or the new Kusa Sawa. There was one guy who was also up. Same thing also. Same thing. A few assassinate started. Same thing. That time that legal wife went in for me. And the former Komubamu. The FN said, Obi Obama Kakusa Sawa said, "Be mouse." And no mobile man abro so afi de muntimi when if you can't take blows on to bro wano ba na saba on the cat to try can na afi de abro mo so a it timi legal wife on there me nya timi legal wife me timi ko sesa wa ba timi legal wife I support them 100% of them they should even go extra as a beginning baby ko ka baby say sometimes we munti so but afi de they have to go extra wow and I'm inside Chima Manchester. Because be about Muntam and we institution be so when you shame, Mundi ever be a big grab so we're quite is kind of you. Mamudi church has come and go for your boy, mamma. But I was to see young politicians. It by TMPP and this a woman, a code scabby to go do some asole, a hawk, a solugu, a hawk, a will be a trip. That's a young yentem. They are solved. As I said, and I may catch them say, now no Lumba is gone. As some by no coffee here more more. Yeah. God more now Mocasa Lumba legacy again in the more goes as a 1 year. I Sadian, need to be going in the legacy, baby. And one I cost legacy, Coso. And Lumba is gone, but now we catch the access now. Current access now in this country now is a Cosasawa. Our politicians have to take critical look of it. Timamufu have to take critical look of it. Okay. And the case was no. So I consider so we didn't kunimo on pursue. Na ye hu kophobia ya atro e baby. Okay. Say you be boa the 4 eye tro be pie. Okay. I say be bie no bi man ko be daddy. Wow. We tega na ama afia so asene gatimi akọ. Ami ama no 50 years. Etimi akọ api Agrada. Etimi akọ api. Ami ate so about 1 year. The judge no di ka judge 50 years no. Pacho ko ye na yuma ya na.
I said a higher court and a higher court a one you see there be and try you to attest all the amount. Nti we asem we you know say. Now we aside there no yen share. To legal wise for your press conference. Obi ye bi on kan, e ye bi Kumasi a. Ama Kumasi a no ye nua be ma mela e betese bu kakra. E che bi no so you want to go na mela also tenam because we ye busuani e sa na ni go ase. Me say what tete so am for. Yeah, no yen ti o kakra bi o. I know kakra me kan say abusuafo mesere mo. Am say lumba le mela no lumba no su kakra. Okay. Me say moja. So mo won ka say moja modu. On pekasa. Minim pa yi. Na sa kan obo mi ni nua pa bia e friend Desmond o ye adwuma ye force am say ono kwa na obetwam ye okay ana fo pa no I say yes abusua me lan kasa ko school na on kasa wow sa no tie even number case go abego fo push ni so on kasa it we dey ko ba you say no wonim she okay about this na wonim hwe about this okay te say na wonim de ekoso okay okay na wonim de ekoso kwa say bibi say okay ebisi why no wonim say bibi say kwa ebisi etu okoye no ukotoye okay na ekoba de say me so say ebia ne ma me nua ma Ernestina okay na be a friend say ebi onko gye no fere ni mugam enkota echi ma no okay enti according to ono ko koye no kwa no otize no omo push ni say ko metra ni mu ano ye na gbe say that be o tere omo push ni say oh say lumba off ase de o say obetena high table okay but me kan asisudia de na wo content ni bia no 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 nim de wo bia e kan so sanse an chelo sa sorry no nim de wo obi na be the press conference yes brother yes betinam do ni masem wo de oni wo so fo no so be preach no so ba so le ana oba no de waye na ya oba be preach to ye preach ne kutia ma me no papa ofia osofo no wa ko tie mu no waye bone ana so onye bone bia enti no munya sai gofo bia ye say ase de omu ye nu twa bi bare wo so ma take size yes wo enti ase no ba no ma yidi pa na be si no ma yiri mo be so bone nsi mi they want to get the game o come and nipa na wo de agure ni mase na ma nipa na di ya ko fia ko sunu wanya de yi it is also nipa na se ma ko esa de we you can even be call o busa no wo media person o busa nipa na nsa me media person to say media person wo yaduma o be friend nipa no o bia mela o ko tan de we ase wadwe ye de na de ko tan ho after de no so wadwe kire wo say para wo so camera nsi wo so na gbe so person ma me la luku evil bi said what time no for be bro so ati fu say mu ma wu ya camera kwa to me na so wu say nse na mo nyama na o na be na anim no ti no the how could this that so what time so be ni of attempt na you want to go be ni lu matem obi ni lu matem ayo obi su no ma address na mo chere say ebi no say mo kan say o mo chere nsem enu na medical ka say se me no mo nya adwene kwa na medical ka say ba bia de no fa to efito se case di ka solve ntama with this issue will never come and also can ni bre ko ma me ko se no me ko fo na fam di no secret di obi ara o kama no fa say ko be kasa no this is the things that kama bia ko ba ka ya ma for san ko so kasa no this is the things tie na afeli e bi ko fo na wo no kwa don kasa ye wo nya ma for mo ko fo to a wo evidence okay what was dia ma me na fam ayo sa me ma no ha no mutia ana o ma di ko ha no mutia o do fa sa ya we mu a we ni papa bedu sa be su me o se ko se goja na dada o ja ko fo ba do na na ameko ni wo ni pa bi wo ha o be pena sem o fu me hia o ade o be sa ya mo sa be ni chi no prawo o fu na no sa gbe wa sa so su mu ba je na da ba je no wa ki kan sem da o se ni jum bebre o kwa na ye tamka tulu barko waka no ntam kwa ko hwasa waso tina na do mebi na ko so nya no timi da eti na ndo bi ko fosu no timi boni din ka sem bi ko no so obu ntam so o so obu ntam so wow eti na no timi mo ko hwasa wadi bi mu ka sem bi mu ko fosu obebi ko no timi boni din yes you know sade no cherish no ade no bo she bi o ne share no ama ade no kwa timi abe trecho se mi jaw dia na mi chale abun fa ba no se na chiso na yeye ti no say ka be 2 weeks as nkoko back
and the way is all in here. To the way there's people are fishing and there's something going on. Okay. It's a middle at the end here. Okay. Let's try for only more hey. I'm not quite also no. Or more years a bit cocoa touch Macana. Only to me, Milan Pecasa. If you put us a loom and a quarter of the service and the Kaka goes as a part, I call Rosia, Kubitimaka, as a moonlight. Because the idea some two because was one of poison, because one. The cause of poison for 10 years. Yatiti, yes. Even they should have, if it's a Kazak, do Basso Pecasa. Don't go to my Saco as a what teacher. Yeah. 10 good years. I'm not for that as a new miserable. I'm not for presenters because I'm at some casse. I'm friend Lumba class, I at CBC. Oh, okay. Also, the new noble. The one who are no best service so sad, or the causes of us are produced. When I'm catching all, what I'm telling you, when I cause why I saw poison in the BT. I'm just sympathy, Lumba, go Lumba, somebody. The telling you, young Morgana, but maybe the best musician and not to four. Okay. But I can't look at my bravo beer. It may be science Obiano. I'm telling you, poison. I was pissed. It's anything you know, my pet. You will be on the Sumano. Oh, meanwhile, send Obisu, baby. Obisu, baby. Wow. As to 10 years, I'm in a new woman. So 10 years, and some more gramming country. The mammy from last day, you mind me, is a fun tuga. Wow. Because I'm a catcher and me permuno, the betuga. It's a mammy, the moon is out, and then we cousin you. My name goes as a wow. It's all down. Or now, or what's for the enemy? Wow. No, that for the Yasha said you move. Oh, you know, who's so over top of now down. It will be down now. Oh, Jug will be chummed in the Yamma Papa, she is so enough in wrap up the show. Papa, she is one of the Jacka. Did kind. Say, Coba, so your pages on your bush and what judge them say, organize ye. To one say, injunction crops your friend Yacopoto. Papa, she can why I see you, Papa, she. Of fire poku, Mamma Cosia Bimpoma, and then Mamma Cosia Sewa, and it was see one. And now for yours and now, Papa she and Pai Bobby said, or bomb pie, Ediama, Mamma Cosia. But when I say he's overdoing things now, any other bush semblance, why judge them with our hair. I didn't know how fast. So, dear, they know the physical by the old himself, Papa she did. He was the best defender. Yeah. And I'm kind of the oil and beautiful madness. I'm up for the to four. Yeah. You will be quite good in Lumba chief for almost just a decade. But their claim is only a Lumba grand manager. They manage Lumba. The Papa G, because I answer your Kutia. Oh, that be all. I say me quotia. Okay. The Kutia and me quotia will be. Oh, okay. A Ben Mira. But I can't. The Papa see that I know yellow. He was more than a manager. So I saw the power interview. Papa she Lumba number one is hard. Apart from say there is a boy and man 2 coin. Never put mama to 2 coin. And then the man boy man 2 coin could go butchina. A car deck cost but mine can you know. Nobody can be that answer. Not mind never 2 months about Chediano. I mean check Ghana the Kakra. Ah, me can say apart from Sarkos just a why he didn't know. Nobody. A covenant of Quaka can be also doing more cantaman to house. You name it what you take up or say, Maria Cosawa, Mamma, fancy me back. What the other car, what canoe? When you come here, the other car, never know to my canoe. The person to make us a body of an Wagaka. Who can go out just as I say? Or Castle go be serious as I miss our quarter, I miss our quarter, because I want. Wow, okay, can see. Look at that. I think the videos about wanting, Mamma Miss yes. Now, my question say, where you see your children near money are being auntie. So, no one can say, I mean, think my quite so. Mamma, because I want to, and Mamma must have a more tight. Wow, tight. Let me do that. So, Cosawa, we get family of your now, Bema can say, my papa knows car. We require a sort of Bushafon, but I say, with your own now, they know. No, I thought because on your market was a or because you are 1 million. Said you see, it will be considered room by cracker. You are that time. I'm saying now, what would also? You know, Jimmy Caco says a wedding cousin. Did I then call Saco as a wedding? No, I might be of not chewing and as a cat. Yeah, and an accounts 1 pipe, but doing a minimum year to say water, not the cheap.
That day go say after that to kokora kakra si fie nyina. When you say adansi bi no. Oh, that even when the creative case to say even Lumba poison akusa so poison Lumba. Nipa the big great. And I do banana go kan. But you say that Lumba. That's it. That's the what I'm talking about. E you near ba me akusa say wa ka. Ko di be jama Lumba. Ka be me aka me dwapa. Ko di be jama Lumba. Ya mo me nka no kore. O po bi asem na tese pa na ya de na nye ya mo me nka. Me ye mi sie ni bi. Yeah, ma sem ba obi so aka. Me ye say ya obi so ka. When I'm not there. Me ya papa so amonka. When I'm not there. What is it? Okay. E ye no crap to do say maame no wa bre wo su. Maame na who pasi from call from e ma be bre abobo adam nyina 99% dey broken heart. That's right. Ye wa sha wo be zu a be ma tim ko. But oba ko no ba na be ma anyere sa wa sha wo be ma be zu ko. Ni ya say no. No bi sa wo. Di ya say zima. Oba ta be ma fe ni abakọ na oba ni mood ngwa na. Obi so force no na. But oba mood mu a na be ma ni mood mu o so ma bre. Wa cha na wato. Opa ni be bi afa. Ti that time o ja ko sha wa no ko mood mu da. The feeling amada. So ni e dey ya. Na ko amada. Na that time na no bi fufu the stage. No bi fufu ja no so na me ko meet my me dem person. So e wi e kwa go force am te say na ko sha wa twem na o ba bi. Ah 90 sa bi bi ma se. Iti papa she asima o kan dia. Ya ko say they never give up. Na mo abo Bible say, ba bia ba du ba sa hia no. O nya mi dim no o yentem. Oh, we on sabi am. Ni pa ma. Ba. Okay, mami ye. Ghana and Africa sorry no. People per miracles. Yeah. Any don't be anyhow you can convince people in a fake life. That you convince is akos for your massive for. Ede ba sisi baby massive for mo muska to obuto. Asa no maba premises wo. Yahoo I convinces are aso for penifo yibibo. Akofre for celebrities. In celebrities ebe mo di no. Ebe mo bi o celebrity ahead of ebe conference am na ye big. The boy. Okay. Yahoo convinces are aso for baby aba kuruma be chiche sika. Ede car be so aba asem krofo. Pacho papa ji wo yes ah. Debi. Di busa wo. Wanyesa. Papa ji yes ah. Debi. It is nipa nkwa. What is the problem with it? Nipa kakra ko ero. Ba bona body nipa no de bomba ye. Debi ya. Ba nu ba se hia already di mu a. Agupotie. Ana de omusa akoso asawa na abenya face bi. Abenya face bi ntino. When akoso asawa is not present. Ka wo se wo nya sa. Domino. Aso no awo hwan ke betwe Sanity ye. Enti na make say. Awusabeni ka se bi say. You see a celebration of life again for Odobo ni kan. Odobo ni to be organize this nipa ba. Ba ko so be organize with face. Okay. And then nyomo that the road up mu nyanto ye mo ba ko so wa kwa nyomo ti ba ba na crowd su. Wow. Crowd no be su. No mo nim de ba. Okay. And ye we kwa na nye we ku am for be request for another celebrations. Wow. Who person mo ye mo de pa mo nye. Me say ba mo date na mo share the same date. How about we share the same date? No, because that's one year. I abusa middle family no. Any because that's one year. Na Tupac so ne. What's your family? Now who Tupac who timi makwan. Am obi wo boche kwatini celebration of life ni bi. It's a landing. I don't know what can say no. Ya mo Odobo ni amani enti mo ma mo nye. Ana Odobo what's your account Odobo ni wo. Baby land the Odobo ni wo. Ah, and abusa. No, aboche job ni wa ko say wani wo. Na zani pono kan we busu ni. Ida na bi mi ko so be mpoma na mi ni ewu no. Ah, we dey wa di mani no. I mean your legacy ni say no. Me no kwase betimi aye legacy life aba mi nia. Ya ye hwe de court. Enti papa shi dia misramo. Mo mi enya boni aye no wo wiase. Ye twa ma papa shi abewu ada wo sese na abewu kofu aba besu. Abewu kofu papa shi ada no je ko mu nyina be kan yo. Oya o si mu nyina ni sorry me kan. Papa shi abo ni pa wo wiase yo. Ese catch kwam ya pia na so. Catch kwam ya pia nyom. Maka several times. Me ka che share nyina wo LOFM. Maka several times na maka che be confirm say that didn't bad down for you and Kasai. Also can the same thing. Say papa Ghana, papa shi de be share o. Na bra wa bre with that. Car crowd say car crowd first wo to ya o ba Ghana. Na papa shi de car ko fa no. Lumba hu ni pepia papa shi na connect. Na num de me ka twa to say mu ye boni an che say Ghana fo ye boni an. Binom person be yi ni pa bia ya anye sika dia na human sacrifice da wonya yi. Before say Lumba benya grants for Ghana ha na me kan makada. To
a papa si lumba call ye no and I'm go for be better say some ye money mo tin kan ye from phone so na ya transaction scam mo wajina gate aji lumba sigada akosa se wajina gate aji lumba sigada papa si ajina gate nkwase aji lumba sigada sa mind ke se because na papa si lumba discuss ma no tutu lumba na beka say papa si ye sika lumba na beka say papa si ye sika papa si ne jiran kan to lumba nyum jina bon sa so jina ka so no wura na ko se waso bochire no wura ndi papa ya be jina pempen so na ben wo sa ga ya be kan yo be ka safa papa si wuna ko se wa ho wo ka sa mfufa ko se won se be manda suma so ka sa mfufa ko se wa wo yara sa be nya se me ya crap me ba de wo sa be tribalism bia pa so dia sante ni me fo wo sa be tribalism na lumba no sebe o ya sante na ko amono obi apija amana mu sa pempen so wo ka ko jere ka de tribalism ko be kotia no that na mo de ye no won kan mo de ye lumba tribalism mo de ye no won kan okay me and then you over CD more and I'm going to show fake love because of winning the money free. I'm telling you today, we're working hard with Tapashi. Because I want to overcome all these hurdles. I mean, they do baby. Timmy go no just say, yeah, half four, seven. When the baby yeah, come for, the town do come for it. Don't come for the town do. I don't go for your cocoa ni bema. But you more equally, but be your coffee some time. I'm yes, you know, something me casa people now, but it's in the boom. You guys all tell me, I say, we are calling you, no matter how come on, where pony. I don't go back on even more doing a more. You know, some people are sometimes, you know, so maybe to me is what at the some people are ignorant, tribalistic, but when I Santini pushing to carry out our tribalism. This is other tribe in the Coba say, I'm imagine you the magic says something because that's why other tribe. I don't know Santini. How did he? People are consenting for Pony. Woman, I'm telling you too. Bro, but I mean, call the trouble because the issue, but if it was that, they will see what the people say. Then Kaina, mind it. Now, that because I was here, the other trouble, but was him say, Massa. Wow, we know, you're not home. And some of the I cake be a me at one. And Chombo court, and Chikwa next month. And I called to call injunction in Winston because you're paying to win and say, all the Airbus are paying. All the old 2 years were ye. And after why that lumber ye? I'm a year, come on, and you pay to if you're butchering a gun, hanging out Baba Tech, I'm paying for buy. And I will see that lumber said you see a dish, I'm ready. It's no the also you be our ye. Buzak was the man, yes, yes, I will come on a court in some like that. The also you be our yeah, a year come and be as and one will be any some that is out to me. No, so also a year be at his Yami, I don't want injunction. I want some court, but now the patrol, yeah, was a Busas in BCC, a tear for never for Papa Shakas or a celebration. Debbie. Na me busa ko say waka so celebration. Debbie. Why not so celebration? Ebusuan for that number immediate family ness. It didn't know some Papa she ne. Busa say wa. So Papa she na a common thing so can once am. Papa she dey to so you spokesperson. Yes, no prayer. It be a spokesperson for you as a like Samantha and Akufo Addo na ba umi ana. We can be on ama why second na ma me kwan. Yeah. Ti wo asem a ma umi ana Akufo Addo na ma ama ana ona be kono na Samantha na be kono. Wasama no. This most person no be say am say be dey. Je do kwa no wagufu. Was also at the mommy akoso ase wa kan. Wagufu, mommy akoso ase was we celebration of life. On kan bibia. Enti wagufu ina na make say sa afiaso ase nega na wo turufo no. Pani we wo futu ni na afiaso ase nega. O se ni adansi bi no se afiaso. Na dey massa. Adansi be. Why social media so? Bibia ba ko say na na ko bo afiaso nega din se o. Omo ogusa bi esi number no. Afiaso nega click on social media no so bi esi number ti omo ko tie na. No gara. Now papa we to fi say futu for the mami we ya. Na we muso de pani papa. Obuso pani wo dey say na waka se kwa masere sa say. Mama China nya buso ni. I say omo nya ni muja. Yes. Na omo nya ni muja na muso for ti waka ntam kwa to omo so. Yeah, one na say bi o ire ni.
Then me person me call about say omo na busu. Na yo just was again. Ne ma me ne be di him, ne ma me ne bi him ahona. Obi onye obusu ni nyobuja ide odi. Ma ne yi. Enti onye omoja ho na ye omoja. Onye fosu na ye omoja, du omoja na otwiti ni sei. Omoja na otwiti ni nua ba sei. Na no mo ko onua ba ba nso fa. Ne ma me ko de cheja. Wo die ni papa. Mama do poma o court na mo. Wo die ni papa. Na de ese de. Wo say ma be mpoma no mo pressure pade de akwa abontre. Eza pade ko de ko sase wansen ma be mpoma mo so ya abontre. Odi mi la mo so ma ya abontre. Ba na wo de wo primo ododo ni. Onu asebe asem kan wo asem kan. Na be ka se menta na ba meta asem. Onu asebe ne ma asebe du ma na wo nkwa ko busa ni be no ni bo. Say if na bi mi bo ba memwe. If so man breji e busa pani ko am breji sa gab na. Atime ese ntem a e be do me kwa na bia be mpoma go tin ko nkwa. The positive manager. E be na me la kwa tin ko nkwa ni nchen. Ko so tin mo mu nchen. Are you getting the point? Eh, because we talk about fish mama ko say mama no one day. How so betima breaki. Gina baby o ko wugu ye no wo no wo ba fi no so ko fa so ba. Edu ka so obi pressure pade da kwa abontin a. Wo a wo prepare ko so sewa e no dogo ni wa na ya bodizuni. You know no banti obi anya bonti. Oh da bi. Wo de o ka 20 ta ba fro ba ko se ba ko pre. Brempoma. O so brempoma e no dogo ni wa na ya bodizuni. Obi sa fero mi ni sia. Ese brempoma do ebusuani. Jadi na wo ko ja se brempoma mo pressure pade da kwa abontin. Okay. Ko so ma ko ebusuani. Onabo. Aye ba wo san kwan. We say boa na oboa. Killer. Okay, do was so in one fi won ka bi. Aye na fe do be joni. So mo wati afre busu pani aba kan o di. Let's move. Afre do maybe o mo ko o mo de janse ko to say o mo ntwa 20 billion. O busu pani kasa. Ko so ma ko de jano ko rete no. O dey so je bi da o re. Okay. O na chire no mu. Can say no mo kan ka. O de ja o da rete no. No e busu ani. O no ru ba we na papa si mu. E so na dan fo pa. No, to the papa si wan ni numba. No concern man ko timi kabi. Na papa si ro timi kabi. Oh, she say from way back. Send your crowd. Brother, mo me kan ko cheni po. E bia no ma bi no ye na bia mo fi say overdoing. Yeah. But e bi o na hu ni hu e bia da was hu ni. E de bi kwa na o fi say ma me no o pay time o twa ma me ka. Na kada. Papa si abro olu ma hu. Se ka se mo ko mo se mo ye manager na sia no ka e dia ma mo no. Papa si bi o nya mu wan si di po. Ko ni pa tra se nia. So juma papa ga ka se bi ka sa sa papa si no elu ba boy the boy ni wa so ye manager wan kwa na asum nipa so e boy kwa na asum ya ka boy na asum o na nya fair to nipa me ba be adwuma ka se wo gase o nipa bia o be me kete no ko se bi mu ma ko te o this kebre me let's respect let's respect papa si okuta kuma papa o nipa bi okuta kuma papa o se nipa bi na kuma you papa bia you futam we're too aggressive we're too passionate too emotion that's what papa she is papa she asum lumba papa na mumyenyi papa she aye onya bia mo ase mo no people should stop doing that na munyi akosia sa waye ni papa for ko ye bida papa ye mi papa ye bia bo bia be what I say? Okay. Nti observe yesi two ambos of two ni enko ba bia. Na be busa busa pani say what did this yakuna so? If you this omo so nya busa for no man this yakuna. I don't money isi so aka so nya busa for the man for business. Okay. Was enko ba bia. Enko ba bia. Okay. Se bi o ka kwa se ni pa fia no mo sa na enko ba bia. Okay, you man living to so. Okay. You hear the body so try the body do back. Na me say se bi say aya munyi fikesi film. Okay. Ya papa ni mu odunti no. Amu de papa ni nwura ye dodo. Ampa ye nyina nyam nko na mo na no. Ye nyina na ewura no. Ebi kwa ye be ewura no ko ebi amu teacher ko mu ni misa. Okay. Ebi kwa nyuma ye mo ewura ko aso ye wo na ye ko ebi na mu ni. Ani akoma ebi de koma ewura no ko ebi na mu bi na ye wo no. Otufo wan fo no ya asem omu ni mu firim. Oh dabi omu ni omu firim. Ana otufo no be shade bi abegina ho. Shin guy no mo to fight chain. As the way we said the problem panasama you were too for one see chai na bra so make say wagere the farm bata when you was na pension film okay na bra ne no chia okay okay so can be so okay
Udo tu for ba mu a yetimi ka bi nkyira wo. Aso asem ka so na nko yie. Ina yura wa do ma. Yeah, but ye yura de fe yura asem ni agro. Tebuso pani we unyi we yura fi na yura de so e wo. Uko so ma yura. Musa busa presa ma nhyia wo si wo presa. Okay. O consider o so ma nhyia. O so ma nhyia. Oya brimpon. Oya brimpon. Se no so che so wo ye. O so ma nhyia. Busa pani be na so ma nhyia. Busa pani be na so ma nhyia. Asem na obo so ka tey. Okay. Abusa beni bere so mo menhia o ma kire me ma busa beni o mi kro mo ase wo di man to ase ni etu a o se man pon ne this o ka bi ma wo man pon ne betima tu man pon ne du si e ma ne du si abusa pani e ma ne se no ma bia wo ye ntwa yie ti ma ne se o mu tu mo mfa mo ka che mo mfa busa otufo nwura mo no otufo nwura ne nyewe otufo de nwura no ewura wiase asem mu duro ni pakase no otufo asem kese asem fia go ebogo so asem fia we na wo do tufo ba fefem na wo do ba tufo ze na gena wo ma gena wo gene Ghana ni wiase mpuntuo Ghana ni wiase mpuntuo ye kwa eto ye de swada na so aye de beko na wo kwa ye to kan we kwa ye de hye ye to kan abusafo bo kwa adu a kwa yi kwa adu no e abo ko sa odi na ka se otufo de tuma sawa ye se asem na wo di fo na wo di bi ne ko yi wa no ya no otufo de ba mu ye tese e ju di fo otufo di tu ala sene no eh do dia na do tu fu be tu kasa wo bo ade a wa ye de betu tu na ade a wa ye de tu o asem ne die ko de ko yiwa no yo tu fu firi mu no tu fu no ko to ko asem na nim na di fo o mo je o ane no krepa se o ti bia e be bo dia asem bi o ka ta ko so wo to na wo ye de ope wo so wada fo na me mo wada fo na tra ko so me da fo ko de dia ni sikadwa de da ho no de to pia to nya wura no na fia so azine gana pushi no panise time akola we ya Ghana for aturu pa hwi oto no table che no ye omra Ghana no so mbra fanja che betu mpofo so bra Ghana o na ye oba na ye oba bra Ghana okay mati we mi bra Ghana okay oto wozu wo ye no ma bi kwa ma hwe ne ho yi kwa ji no kofo bi betu di nkuwo wow yeah I want some Ghana about mati we ya person they should be careful with that girl okay Oni decha na nima guase o wiase 0 person e bia ne enyo kasa oh bro what do me ma santini atem e dia santefa de jam right and ka de play okay I say me be ko obi kasa tia obeti ba kasa tia chia me chame beti be dia chia no e be personal but o da tactics ka duko fia aka santini ato ba no crepa e just social media ba de san ko bi tia te told me how the people on social media attention. Yeah, so you know you feel no. Yeah, okay. Tete no a kan ko social media ja background dia wie. No sura tene wa Africa ape asi. That's what you. Wo ka se chess ka joko fia. Aka se chess antini mi ka ho. Etu be ja be di da santifo nyina temo a. A wo pa che wa. Die na wo ya de a. E na wo san ko ya de ko se ye good mpo no beta wachi. Wo di je de ko sha cha ta di no ma na so wo fa no. A wo na se ba fo so fa no. No ma chess beto de ko sha wa ten. How dare you? How dare you? How dare you? Na se sama wo baby a. Odu fo so me koma ko sese wa. Na o mo dobo ni so do so deserve no. Ba ne sanka. Azu yimla. Okay. Wow. Obini what kan nyina ya wie ye ko na asa na ye ko. Ne, ha na ye interview. Ha ye fine fa na ye appreciate you because abuzia ngofo bi nya no bi na eje ye feso. Kuma se mountain so. Se montena ye dwuma mu ha. Na mo nye interview na wie ya boni ade. Ti ye na o masipa na fe. Bibia enso enye kama. Okay. I'm say I don't. Okay. About phone once and some dia the whole Kumasi. Okay. With the phone ba ha na anya ya. I'm so the command be gate ne no masipa na emfa. But o mo na ye. Ba se o mo ntimi ye. Bo ni na phone ba se bibini ntimi ye. Let's say bibini ye twa ka sen ke ma ayunu ya ke bia be phone ko use electricity. Yeah. Nti high DA touch based solution. Okay. DA touch based solution. Okay. But you better can detach based solution. Okay. Our more do uno jaba. Yeah. A jaba building no. A jaba the all make commodity no. Okay. O tra for clinic akabia bank give you to us na. Let's shop so wa. Okay. Na mo number ko abeti number 2 ja. Yes, number no 0266 108488. 0266 108488. DA tech based solutions. Ade bi afa phone dey. Baby iPhone. Techno, Samsung.
anom sa so atonton no ma na screens ni phone screens ni bibia bi okay anom omo pani ko do no e nua oh okay ade bi I fed Douglas okay zile kwa go video video ha o se bi kwa na suya wuti ba se so da bibi te su ha ya video oh udu abantu a reception so ho yeah come manfo gu ba phone say ye je ni atwo di okay agu akire okay ni do number ka ho okay I say o ba bibia intact na say me ni o tu kwa kaka ni o sha akire na fe no mati okay mati wona ehwe akire ma no I say had the phone one asem there number 1 to be no ya bono ma so akire yeah no correct ni do ajaba gusu kwa me gusu ni do ajaba GWS omo the shop na fa na ko de o mekom na ni do obusa na be touch solutions obi ado baba matia ene obi dey that's na mo mi dey say ba ko betwa to papa ngma so yiye mu ntanya num de okay kosia se wa na mkota na chi no your friend na mi nu so da mi nu so da nye sikara me pe na mo mi dey nya dipa dey nya dom ana na so di na chi dom o makoma muti ko ma mi suba nti dey nya dom akoma muti na kofo bi omo a minimum omo ya presenters bi a minimum omo na we musician was ka ye neutral na to me so a na be gina mu ama me to wada me nya neutral ma me nim nokore okay me gina for nokore ni na kosa se wa na me num so da nti se me de me nwomba asa wo se makota kosa se wa ji ndom pe me nwom a me fa me ho okay me fa me ho me nwom so de me de beba message no cha ma chere se me pa nwom pa message no da ho okay e de aba e bi ko wa ko do so wa nwom kwa bi wa otututu bi mu wow e da hye me djuma e bi wo kwa so akosa se wa di bi wo ka bi di se ma yi di kwa so fi se te mo papa de no ba ni se mu no me so me ade di se mu e de aba wow I'll forever and ever not even the case if akosa se wa we loose I just like it I just love it mo san kwa e so ni nyago ko ko ba go nya don bi o de jaba obi ku ni pakra obi na ko court e ko defend no okay it is obi ko dia ko sia se wa chia what's the problem with it so odo go nya fa I don't have a problem with you but I say ko bi from wa na say bi so bo ma so e do na na support it kakra na fi once na ma fi se bia ye bi ye ntwa ye no have mama have me ni je ko papa I'm proud super proud and very happy to know this woman I'm here alive ama me di asem to no so wa no madu agu na wan say na ma me atrans na me de mani ahu sa ko hwa say wa na me kwa me ball subo ni bi okay no na so tiase e ma me ka ni je ma me no me tinka a day am nwene no wow every day this woman is in my mind every dream I dream he comes in I love her and I love her and I will support her and I'll support her and I make sense mama na ba musu mu da so papa managu waye no papa maluma be obrempo ama nipa bebre asa no nkwan eso mu nyina say 10 etia no akoya no ka so ne twalumba 11 tiba kan na tutwa CD na mu nyina be di lumba ho but na wo kasa tia ko sia wa na me form mo ne nche obo but no raputo ma na fe no se so odi bomu but ase adodo chi di owo no but ase adodo chi di owo no odan ba bi na akwo no wo no chi wo okay you mean that adodo say that wo do kota adodo chi di owo wo okay that one me chi di owo na adodo dan ba bi na wa ba betia no so se se wa dan ba bi o amu de mu checha so nko odan no sufia mabo na wodo se de ya lumba se mo amu isa bu ya se lumba ko nsemi o we are ko bodo nyumbi o de pro kuta so de pro tie ko se wa ma mi na fi bakra mo we na fi edi se wa we na fi na mi to yemu we na fi ayi sie dodo mi eni se ana me saka de ko se wa an ko so ko bolu manko he was a introduction no ma nyume ayi usoka no pa mi say introduction no was a ko se wa that's the voice to my friends okay my yeah no say that woman loves you yeah that woman so I love you too that was a ko se wa voice oh okay they should get it clear wow they say chat work am say we say children of future video na ko se wa the ball carry nyina as organize crew no na kwa bono bona odi lumba chi is also inside the video wow lumba na bodo ni nyuma e ti the Africa now ko da so je loyalties oh UN children of future was a cosa sewa who organize the video as abo video look as presenting whole video no mu e no san koda e di shindala na
Shindala dina no mudi ko so ball bu dibi numba dia bonyom da ho Shindala ko sewa ho numba kwa do zuzu no oga edino oga zeti di Shindala no I would say business and mudi ye giska ti munyai de mo ye no what I say na nkawa usi do ye fi na ni gine unu abanya ko sewa e bi kaza ko sewa de na busu ni bi nati o de star o wi ase nyina na busu sika nyina na de so lumba na ko de boa no wa bi akese go test me ten o wi ase nyina ska fa ko sewa se mo lumba ho no enye wa katwa na mo de ma no people should be careful da ko sewa ska wa ko sewa ahwere wo lumba e de ahwere wo lumba ho ahwere wo lumba ho e bi so bu kaze se obi kase che lumba se lumba o ya adwuma o de adwuma ye nyum to abafo no to adwuma be na lumba ye anyum so lumba de ko sewa na boa na pie we am say Teresa kwa sebe Teresa kwa kan sebe o de lumba boa ko abrochi o mo tamante o wa so push enter na te Teresa de kebi o ti ase kwa ka meta no kwa se buta ko se wa munya hypocrite na mo ye no ase de mo do na mo ya ase de mo do Teresa bi ko da lumba bo Teresa bi kan asem o de mo ne be na ko se wa ye ni napade na ayira se japade no se so en napade mo play na de frade mo no ko be de to kwa tele takwa no sebe osani Teresa is abe ye cause se wan kan wan sem da wan ko to kwa da aye ko so ma Teresa be boa ye oba bi ko be do won be twekura ni nyum Teresa ko se won sponsor ye ankwa no ma ko se won sponsor ye sika sem ko se won sponsor ye tuzadu me nyina be ye wo de na wo so be ye ko se wa firi mu a wo ye ko se wa yipa mu because of mo do be ye no fe awo fe na obedi because I do time na ko for suvize wa ye mene ne obi a wa ye mene no wo se ba bi wo ba por sa no mati obi ni o me kana correct there okay why and ma come bo so asempa ma ni age pa and I'm not shame, I'm not scared of anybody to stand for the truth. Yeah, the truth is a question sewa and I'll forever support this woman so say ma me be ka se me am jim and the question say oda pa so e bi na da mo na mo yu makokodo na susu madaya mo nya ko sasa ma na so nyo why Matthew ni ela se pabusu anti edin na be si ase be kan be samba na ya kebia ya som me da sa ojibre na o hwe me ni company usu e won kai say DA Tech base solution yeah wo Kumasi Adum ajaba GWS board no so yo nya de wo me komo no yeah we ye ko for why the aduma na de na fe Mr. Douglas kwaku hey uni ana chiam na be your phone why be to me be share ya kam na me kam bye bye